kiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano. Oriative na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi ne Sunday Brian Elizoba norwakana kandi birona mwenda byo kwa katano 2025 eshahani biri ezomwebazyo reka tukwisyeho amitwe y'amakuru Agacencwire kandi kuturagarije tujaga kwisyaho ombwijire Emitwe y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Omugacencwire kireki entebekanisa zo kwishka ekiro cy'abajirizi ahari na mugongo nizigenda mu misho kwaya ziriyo nizegezamu abatura barukurenge 2000 bakikambikira ha office ya RDC muri Kasese. We expect breakdown outbreak of diseases. Koti nkuru yigurwaho omurishema abaruko abaramuzi ebitugabara burwamo kugira ngo abaramuzi aba chief magistrate na magistrate 21 tubongere amani omushambo y'abakubasa gukora. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Charity na Sunday Brian agana makuru Agacencwire ombwijire entebekanisa na mugongo ziriyo nizigenda misho obo za kwaya kurga omumashomero gatari gamwe na gamwe ziri kugumizamu okutyaza amaraka abaramaji abashiro umwanya ogu bariyo nibashaba Obu hari kubura yebera bitano byonka okuhika hakiro cy'abajirizi ba Uganda ahari na mugongo embera yatagasere kandi emyanya mingi yabonezibwe kandi abari kuboneza bakiriyo nibakora umurimo ogu zakwaya kurugo mu mashomero hamwe n'amaramizo bakiriyo nibatazya amaraka kugira ngo ahizoberyo babe nibeshongora nkenyonza abaramaji nibeyongera kuhika ahari na mugongo kandi hinabitwagambaho nabo nk'abaramaji bamawono twino kusemerwa kwinji munonga kureba ngo tutambwire ebiro 8 byonka kureba ngo twashikara na mugongo omuhanda ogututambwire tugusangira mutuzu bucondo
twatambwire n'abantu nkaga na batano kandi babasa kwikaha batine nsonga yona nyewe nka savino ndumuzayi n'imyaka nkaga na munana kandi nashyemi n'undi 13 ndikwebembera abantu bo Paris ya mabona abaramagi kandi emirundi yo kwiza kunu nashyemi n'undi 14 kandi nindeba ngo harimo kwefubira kandi kwando yefubira no tunga birungi kandi na mugongo tukisangire bonire abazuruzi abantu bariyo abantu tukisangire bizwire kandi na hati bariyo nibeyongera kwiza abaramaji kurgo muri banda parish eyachani hamwe na mabonwa bayikansanji kandi umuryaba harimo mwana ow'emyaka 5 nanye nishabarhanga ngo abakwase uko kwarebero kumututishire eshara zone z'umushabiro mu rugendo rwanyu zishirize bajyanwa mwamina akukira munonga ibanda y'amashuri ebuzi byone biri byona ranga koreki abiyeho abaramaji kuba rukutaho muri mpiji bahebwa abapolisi abari kugenda nabo mpaka na mugongo okujaguze kireki ku ruho rwa kabiri orwesande rukwija aha Kabungo na Mugongo omu district eya Wakiso. Amakuru aga gashakwa Jime Muhumuza ahari na Mugongo. Bari Jime Muhumuza abatura habarukurenga omunku 2 abatuire bakambishira ofisi ya RDC wakasese borecheriro kwatusheshe ahabwe muture eibarukurabamo abantu aba bakasharamu okureka makagabo no kutura ha office ya RDC ho muri kasese urwa 5 ruhwire bwanyuma yo gutikirizana okubarukaho hagati y'abarisa n'abahinji mu district ya Kasese. Gilbert Muhanguzi aine birukuchira obutikirizana hagati y'abahingi n'abarisa omyanya nkankoko Chiyanja 1 Chiyanja 2 na Kabukero bukabarukaho 2007 kandi eki kigemeserize government okwabarisa ecweka kitaka ahitaka rya Uganda People's Defence Force okuba niho bakorera emirimo yabo no kusya hati enshongezi tizikatereraga embazo zombiri zitwiranizirwa nditaka eritine nsharo ahabwe enshongeji orwa 5 ruhwire aba bakakambika a ofisi ya RDC barkoreka obutashemererwa bwabo ari government okukwatijaga enshonga yabo. The population is increasing every day. We have now reached 2010 people here. 2010. We have school-going children. The situation is worrying. We have no toilets here. We only had one toilet, which is now full up. We have no water. There is a breakdown of water. We don't have sanitary things to use. We are just here with vulnerable mothers who are pregnant, with babies. Obwiro bamazireho emyanya ibatwire nibejoneramu eijwire borecherire okukwatwesheshe nezindi ndwara z'oborofa haba hatagizire ecyakorwa. We expect breakdown, outbreak of diseases, because when you look around in the plantations around, when I was moving around, the whole place is messed up. These people have to use toilets, and when they find it blocked, of course, they will not suffer the what? They will only mess up the place. Zefa Mubingwa omwezi wa RDC awa district ya Kasese nagirangu enshonga z'amataka hagati y'abarisa n'abahingi zimaziro bwire buringwa kandi yabashaba okugumisiriza obwo government erukoronda echo kukora. The issue of land between cultivators and pastoralists in a number of parts of this district has been there for long. And government has been undertaking a process of conclusively handling it. Government kuyahire yitaka okutereza ensharo terachifireho kandi ndicho kiriyo nikisubukaho obutikiriza n'ubu. They worked on the process but they could not complete. So they did the process halfway, and that's the reason why
these challenges still come. Ogu nawe nshonga y'ebyo buyonjo omwanya ogu tiyagigurusia misho. The sanitation situation has continued deteriorating, but we are working together with the municipality authority to ensure that we live above the situation. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Omwezi wa mukuru w'abaramzi Uganda Dr. Flavian Zeija yayoreka okukwatwaho ahabwa abantu abaruka abaramzi bituga kubakorera ahamishango yabo. Zeija nagira ngu omuzogo guriyo no guteganisa ekitongole kiramuzi kandi ngu abarukukikora bine kwegendesereza oguyagambe ebi obiyaba ryo muri shema arikwiguraho kote nkuru. Omuhwezi wa mukuru w'abaramuzi Dr. Flavian Zeija yahika muri shema shaha mukaga kandi yiguraho koti. And the construction of such buildings will change our trajectory for good, since a good work, physical environment increases staff morale and output. In return, the public will be served with high level of quality service. Aha mukoro ogu omuramuzi Kabahumaruse yayoreka ngu emishango ya sako n'abashuma b'omwani niyo esibire amakanda omuri shema. 821 cases, both criminal and civil. And the civil cases are majorly land related and debt recovery by SACCOs. Borrow, pay you interest, but they do business without a chibaro. And because there is no chibaro, the return on investment is not adequate to cover your interest and also cover their survival. That is the problem. Omukoro ogu gwahikwaho abebembezi n'abatura okuruga muri shema naheru yaho kandi omuramuzi Dr. Njinja yayoreka okukwatwaho ahabwa abantu abaruka abaramuzi ebituga. Niba mukubereto bumwe ati mwene nyo abunabere ni bararaha ati baro yabakare omanya mutinguja bituga ungambeno ati atabanta baburijo okobo lyao omushija kiruburo kwa kai n'umushago gumazoro mukoti kazamwe kubibiri na mukaga ati kudishira nagumara umudoro bibiri ati yagenda kwiyamara ya retente yagenda to muka pick up yagita ha golf course aho rero kurabere nijoro yageta yagira ati muramuze hona yashaba abanyadini n'abebembezi bahandengo zona okugira emishango eyibashara kuchwera abaramuzi omukoti mwana bande direki consent bichirizi ni mu Rwanda ritakati muzo wa bishop ati mu mwari mu waruhanga rero mwisho wa stand ni mugera muri shema yahebwa abaramuzi bashatu kandi bashabwa okukora emyuga yabo nk'abaramuzi hataroho buryari. Gasha kwa Sheikh Abdulatif. Sheikh Abdulatif hariho omushaija oyisirweyo bwanyuma y'okuteekateekwaho okuba omushuma kandi nikigambwa ngu abamwisire tibakamanyirwe kandi ogu bamushanzire n'emifariso. Oyisirwe ariyo myaka nga 20 kandi nateekwateekwa kuba babiri nayiba emifarasi omugombora ya Narweyo omu district ya Kakumiro. Nakiyaba chantinsi na munonga mbasigaza batenda kora bisigira usuma. Hatogu yafera mu miringo etayikire kandi yafacyari muto. Ekipapura cyayine mushaho cyakiri kwereka nti yafunye court bail kuruka Kakumiro hati yaba yago kandi kijiwe n'ukuhari. Mwene nteze minyeto amani nkago bakagatera umukora ubunobwe bwo gukora abanyeminyeto gukora konaniza bakaruga kwiva twamuferwa yabyo mwana muto twaferwa karuruka movement to kamanya. Mukuru w'entebe yo kubanza w'ekyaro kya Bugwara Rodoviko Kabigumira yajumera abantu okutwara amateeko mu ngaro hamwe no kuhendebera giro. Ekintu kishemerere kuba no mu kyaro cyawe cyo uri kwebembera cyabe ekintu kibi aho kwa government kuko eri kutugambira okutwara giro mu ngaro tikiri kirungi. Nambwenu niho naninsimira abataka aba basamu kukigumira bakabaho kwisya ahi polisi yabasa kwija ekatukiza ekibambe iki kandi kintu kine kikozerwe kibere kitari kintu kirungi muno kugezaho kuterera abantu ngo baraga bazonzoere omuntu ali mu kikogwanga kine cyo busuma bagezeho gakumanyisa abebembezi bagenzi ba abebembeza bakomere
kandi ningezeho no kubamanyisa nti biro binu tibicyari nke byabuli ebitwasanga gati police ekatubahara biro binu tugira police batwayirebera mu naro y'umuntu abebembezi no bashaba baturo koresa office z'abebembezi okwayo kwetombwita kutaro kutwara amateko mu ngaro omusigazi ono kutukwa nturoragwire habusuma habukuba habayiroho mufwalisi ikibaruho ekyo kikwolekya nti akabayibireho umusango guli mu koti ayibireho ebintu hamotoka kikumanyisa buli busuma aho ntomba ensabira abana baitu ensinganto tuliye kake baitu karugiro mu mani gaitu tulishuwa nti omuntu onu gali mazima abaire musuma nasobora kubeba ile mparana ya bintu bindi bakwata baito omuntu bamunaga dene habwa okubuza buzembeera batekaho mufaliso so nikyo nkuterera batakabange tuhondera amateka ga government obwarabo omuntu akozere ensobi leka tumutwaro mu mateka polisi akakumiro yahika umwanyo gw'ikikorwa kikorirwe kandi no mutumbi gwatwarwa mu kabafu gasha kwa Thomas Tumwebaze reka tumireho tugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushyibwaho nerwa mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe agarukurataho kawo amashine n'abakansara ahabwo kugambira abantu ebishuba Concurrently with those with cancers, we also reacting on the matter. We should have had some new information. agarukurataho gabanaga kushyibwaho nerwa mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe Unabiresira mu kanso speaker na mayor baba bakundwanisa na nerizoba icyo kureba speaker na mayor bakakwata umuhanda bahita chairman w'akatare bazoma ajipu benchiko zabo bashyikiramo ajipu bwo bakwiza to bakurwanagana atirizoba twahita abantu bona bizaha bashobore ensonga zabo ezikubashasa ezimo baziteko mbahandiki nicyo kurebera bariyo barwana munonga atikirwana n'abakanso bombi nabariya bakuriya nabariya ati wasanga kanso nesasura abasirikare mwenda konka omukatare arimo abasirikare babiri yecho bariyo bakina n'abasirikare bahunama ukagaruka kasanga kanso ine tanks mwenda higuru amiza genzura niko bagaruka bakaguza abantu omukatare siringira ukumwe gatare na gatabu nkabasaba bills zamiz okugom national water bills zezo twakozere ki tibazini bongana batoreka twasoso miliyoni mukaga miliyoni 8 murete bill zaba biringiro tiziru murete bill z'amasanyara tiziru ateche kizazi byara cyakozere ki cyayine Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees y'umwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona
Rose from Nempaka Shashakaronji. Para Rose Spring, Rose Farm. Ejini Big Dokuro Sas Mukashesh, Nikuko Masaji, Gomuchina. Wera renko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform insiye biroto birungi Nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njozayoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde. Mbayozayoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno. Era njozayoza abakristo mwenna olw'okufuna Papa omujja, Papa Leo ow'e14. Mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga. Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe. Aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora Katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ekiroto cyawe ekyo kwera amagara g'abantu nitwakira ha Finnish Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo ag'ebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Finnish Medical University. Finnish Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad n'amashimerwa mingi ntabarusi ababona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucyenda abantu bingi abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyayi cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okwiyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konkamwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahe ito twe tuyo ntumye diplomat akatuka kabisira hanga waje ukanyiha ambi mucyara ndabandine diplomat ebindi
mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS kuri mucho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eriho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyune byo ni shara cake tukazakunyumbo na wampesi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Kurkayo omukahumuro muganda makuru abarisa bente zamate mu district ya Kabarore nabajirangu okukozesa amizigenomi okwemesente zabo tubahwerire munonga okutungura omutindo gwente zamate Stephen Kwichiriza okurwo muri mirongo mugomboro ya Harigongo nomwa habarisa habarukosa artificial insemination Stephen Kwikiriza okurwo mu cyaro cya mirongo umur district ya Kabarore nomwa habarisa bente zamate abatungwira umutindo gwente zabo ubwe barukozesa artificial insemination indi sente za mata kandi ninkozesa usito okwemesente zange kandi ubusito buntukira kuhebwa ekitongole kibakweta Uras ekikusangwa mfort potro hachombeko kya Toro Dare aho no kutungobereza bwaitu mukoinente okwenda kutamu ubusito no bahikira ubusito no kuletera kandi ntemba kusavinga itwe nka Uras tukora aha miringo ebiri ubwo kubanza no gukoresa amezi ninga so ubusito kandi tureta ente ezuryo ningasi ente zamate minji yabiriye yenyama ente zo kubasa kuhereza kilozi nyinji zikubasa kugaininga kilozi nyinji ombwire buce tugaruka tukora embryo transfer ningashi okushanga ngu enyana ente yayema uyamechana wachiteko mundizo yabasa kuchikuza ahabwa aba farmers bitu abutwine ningashi ahabwa Uganda yitu nensi yona kutwariza hamwe okukolesa amezi ningaso obusito nicyo kikwasireyo ningase nugwo mulingo gutusingire kukozesa hanuya abo butaka bwitu kandi nicyetagisa ebintu bice munonga kurebuka ngo fama wabasa kukolesa kandi wafuna results positive tukatandika no busito bwa katolea ndo tweta conventional bait hati nambe tukubaliza tuhingisiza abo kwende ente zino enungi ntukozesa 6 semen nuko tutungiye nyana tuongere kukanyisa anamba yetu yente ziri kukamwa nabo kimbukozeseze zino ente zo rukurora yali tukakozese nimi ya extremo kandi yezi zikarugwa mu Uras bitwazihebwa abanagric kandi tujya twazihavinga ente zaitu kandi hatuziziminyana zino enyana nizo kurora zino nashobora ngo murisa okutandika kukozesa AI tashemerire kuba inene mu mufamu ye AI ekikuru nicyo toseme kwikarana n'imiyo na mufamu yawe kandi ente ezo ikanozolera kurungi ente yamara kwikiye myaka 10 nekichweka nukubanogera ko betega tenosera technician leja najikusavingira nabweko kote ina nimi ente zati kutala mzibwa kuyana ikanozolera kurungi muno
nozo monitoringo bizazitegere kandi ubwo kutega no yangwa nairuka no gambiro wa AI technician naijana agikusavingira nagamba ngwenyena nayo eyino bwire bwayo obwaru kujemesezaho 18 days no monitoringa cyonka hasibina kilo 13 rundi ikize umwaka gubine kucweka kandi ogirisize kurungi kinekisani kemero kirungi hati yawe nibikira kasetega noita technician na serving noitaga kutebeka sente zawe ukabanza wamanyangu ente ya ukora yende kwema noenda kujemesa na kukolesa mizi ninga sobusto aho rukwetaga kujirebuza ukamanya yabetejire ningashi yabe lya hiti erukwende nimi ukajimanya abo kuba obusto ninga mezi itwentu following amunongo bwire kushanga ngu ente yayenda kwema wamanyane yangu amanyangu ya shabari ya enemy deni wabasa kumanyisa omuhakisa wawe akiza akafutera amamizo mbwire ente kweru kuba nebura y'amezi 3 kuzara nibagireberera ryo kwenda ngo ikazare nyina nunzi kandi nyina kweru kweza kuzarwa nibagihereza umuhondo ente yakamwa bokubezeire ezeire hayima emezi abiri yekema ntujikama kumara amezi musanju deni amezi abiri yago ntujigalekera kwetekaniza kuraya ubirazale kuhamata marungi AI nekoro munte zona kazi bente zitwe za loko icyo kubanza nikibanza kirigira farmers preference farmer we nayenda ki icyarukura nayenda kwari kuba nayenda kuzomu kuri sente z'amate hatu tuyinamizi ninga sobusto obwente z'amate kandi yaba nayendeze nyama na nagwa mizi tugini so farme cyaro kuba nayenda cyo kitoro kumukora kwikiriza nagira ngo ente kwere kusya obwire bwo kuzara nabagihindura byo kurya okwenda ngo cujihwere okuzare n'amate mingi tulenga giha byo kurya biri special nka dairy meal byo kurya biri high in protein and energy na minerals nukubwera azara production yayo benungi kandi yetagira kutaranzibwa rundi kurwara nka milk fever naki abuko gihere good minerals within the 2 months yokuteganza kuzara ekitongore kya ULAC kyehireyo okutungura omutindo gw'oburisa omu Uganda kurabira omukwereza abarisa embibo nungi y'ente zikyokire kandi ziruhukamu amate mingi ekirungi kya AI kiri ngu nugwo mulingo ogutwine ninga ogwanguhi ogukushanga kufama nabasa kutunga ente z'oruryo kwarabe birainente erukamwa riti 5 abase improvinga rga riti 5 abase kuzaza ente rukumwa riti 15 20 abo kubantu leta ente kuzira biziriye z'amate usanga ngu nizikamwa amate mingi abo kuba ente zituru kureta hano ya ente starting ninga si erukamwa mpora yebani kamarta 85 ahabwa TV West and Elias Rutugusa Elias Rutugusa kawo wa Rwampara wire bataringa ya amashine n'abakansara ba mwizi ahabwo kuza omubantu bakajanjanze bishuba kandi obo barukumanya mazima ebya bwambira hakutongoza umurimo gwo kombeka tanki ibirizamizi omurubwizi omurubugamba okutongoza omurimo gw'okwombeka tanki ibiri z'amaizi gukurirwe RDC wa Rwampara Harriet Nakamya obandize kutongoza eriyo neyombekwa hari obugamba secondary school erukuza kuhera abeegi barukurenga 14 abatwire nibabonabona n'ibura ry'amaizi not bricks bricks bakazikozesa hansa this one then hansi no batire some bricks nabwa nyuma RDC agire na harurwenta mu primary school omurumwizi kabara town council okutongoza ndijo tanka erabene hwera beje barukurenga rukuma bishomereri omurukiko rubagizira ishomereri speaker wa district ya Rwampara Jotham Mwesugwa ayorekero butashemerwa kugira ngo district hande birene yombeka yo tanke za litazi mitwaro mukaga konka kubakire bugamba na mwizi bataye ya litazi mitwaro 2 kandi akahikana kuhandikira ka harukubuza husente zagire kuja mwisha kushobora abantu batakagenda binemeke niga cyo kugira ngo ahande beriye mutwaro mukaga hateje n'emitwarena amine mitwarebe kimeza ngo mitwarena bakagira bata bakajiti kandi abantu bono mu mango ezabura umugize muta muzirire uko kuko mbashoboriye
bamanya ngo sente tizariwe ngo nzuzanye zisita maybe as government wa matwale the project za government there is information. Communication is power. Kone washara mukuru kutandika kondeka before launching, there are stakeholders of those communities. Inform them, bamanye ikintu kya agenda, abazire bani bambuza, njye tiko twakikoze risore. Konga washangana in the area council injika district na information niba kumbuza tingiye. Kawajumirire igikorwa cyo bakansara aba bakozire ingwabo kuba kanso yabo niyo yarabize mu budget ya miliyoni 20 okombeka tanke zombi. So nimureba bumwe nitwe maybe kugira ngo some people may not explain. Concurrently with due respect counselors, you are also reacting on a matter where you should have had some information. Not to appear like you are moving with these people as if you didn't take a decision. Atatikaje nembora manye kigizireki. Ishikire takatire bomo. Okuza kugiranti tanka nebi. Yubikirizini. Sente zabere ziri muri zezo. Ibyabiri mu byo byatanareba. Ati nyuka meya waburankoze sawa wenda kunkoze umuringo nkokwe harure zinarukiremo. Aradisagizire mutaru kwenda kugaruka kuranguhi n'ekiriyoni cyombe ko mu district ya Rwambara hatabandize kuba urukiko rwa stakeholders kandi kikabanza cyatongozubwa ababazire leaders. Let them be involved in those stakeholders meeting. All the places where they rejected, it was like that. Because when it comes to it was Chicago, Rushanje, it was like this. Aba hona basimiro mu rumoguru yo gukorwa ha Rwenta primary school ogwabugamba secondary school tubagusimere kandi obwo batungereye mpatana ryo muntu omwe inde umurimo murunji aha dani kuriya even how this veranda kariya nikingana hati like this ahabwa TV West and Aidan Bataringaya. Bari Aidan Bataringaya abatura hometown council ya Kamwenge nebetombwitira engutombi ezingamze mturo yabo kandi bagira ngwezi zibazibire no gukora ebyo kwiyamintasya abatura abantu bagira ngo abebembezi babo tubabafireho okutereza enshongeje. Abaturano bagira ngo inguto za Kamwenge Town Council zimaze rubwire buringwa ziriyo mu mberambe no barabe batwirene bizusya bebembezi babo. Azo bwire bwaba buringwa Town Council ya Kamwenge niwe ningiye batikagiraga mihanda mirungi. Kwa tukujanga imihanda ne yanyu mwazo ninga ne yeri izoba eje mihanda ya mirubyo takakoze tujya ngo bakagikora yafa kumva maze rubwire buringwa. Town Council imihanda ni mibi. Turugabiye mbuze imihanda ni mibi kurugirira ngo kureba ngo kureba nangwaho nakwereke nahandi ho nukufuyona ntari harungi na habe munongo echa kandi hariho ibintu ebiri kukorwa bikakorwa mu mahanda gutari mu kamwe na tubiri for instance mbwero wareba ngoko uko abantu bari government iri kubaha sente bishe batukorera imimeji konkesede zikamirwese tabonekera ko Kamwenge Town Council mucunguzi wirba nagira ngo sente zo gukora ngutwezi tezero ngabo n'abakozi bitwatire mu kugira ngo moto yambe ahako bahari ubuzibu tubashashura buri kwezi nibashashurwa Town Council no butokwa twine sente no ko tazine road gangane baturamo n'abarimo kugira ngo moto yabe kugura mufurege ko wanyenda kufa n'ibite byago mu muhanda baturene bakora batura mu Town Council tukubashashura chonka ubuzubere kugira ngo imihanda tere mirungi munonga nabo kugira ngo twamare imyezi mukaga utakafuna besente kuruga o ministry. In fact bazeta Uganda Road Fund ati bazeta roads maintenance from the Ministry of Works and Transport. konka nyenda kubahumuriza abaturukirize kandi na no kubashaba ngo igiti nshonga ya Kamwenge Town Council irukabemberwa meya wanyinisha ba unshine itwenka Kamwenge Town Council tukatungire sente ezikubasa kore mu rudo kandi nyina masongo icyo tikiri Kamwenge honka nkibasa kuba kiri ihanga ryona hona Town kiraka nagira ngo nguto ziri kubi nazimanywa kandi bazitira umupurani okwija korwa imbagasa musente kuzirayije because takakira hagati yo kuzo kugeza ko twakoze imihanda ejo kandi ro Kamwenge tugumiza mu yangashana. Abavugi ba boda n'imotoka nibagira ngo emirimo yabo tero kutambura kurunji ahabwe nguto mbezijwire byina
kubara bene bareba ngo ikintu tubaguza kukibasha bakereze contract bakikuri gasha kwa Anthony Atwine webare Anthony Atwine reka tumero tugaruka naganda makuru Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuwenko muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde Kaibando omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Singura pichipichi na ruhira millennium sako.
okusingura pichipichi noete ng'akakonji kamwe ubwo uri kubika emitwaro 52 okumara amezi 7 otakazihireyo kandi abarasingura ebihembe bindi ebirimente TV screen zirugogoma amasimu g'omurembe n'ebindi nyamwingi nobika emitwaro 21 nabwo mara emyezi 7 otakazihireyo okugura obukonji bwingi nicyongera emica yawe yo kusingura akazana akandi kaza kuhendera omukwezi okwi12 aho turagabire ebihembo z'amataji ga Ruhira Millennium Sacco Kanyakitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Mbarara City otandikireho kubika ibiri kukiraho tera noti mshaje noti hashatu n'itano kishaje na mnana shinana nemwe ninga noti mshaje mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturentera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebiraro na mushanje byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanje omwagogo omucayi kaceka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje eshatu anane itano noti eshatu 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana cyesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate nishirinje 12 no kureba nyamisha nishirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo imata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Erizoba nzakutayire cyaro mufite utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebawe kukundeka mwana wanje hataba kuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zoona zikazeranira hamwe kusharura emibazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya moviti okweyesiga izooba lyona. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Umuzeire ukayanzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayanzira umwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa hari maya nanziga
Masaka Road tuterera ha namba z'esimu 0752 33 00 oba tuterera ha 0764 88 55 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary day and boarding school. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 and level 3. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ochiria TV West kandi rino makuru Agacencwire. Minister w'ihanga w'ebyamatungo Bright Raminama yashaba abahinji okulisa amatungo n'okuhinga embibo ezongerwa y'omutindo. Minister yaba natongoza DFCU Foundation enkoransya egenderire okwera abahinji n'abarisa okutunga sente z'okukolesa amagoba mache kandi omukoro ogu gwabagurya hari Rwenjeru Agrotourism Demo and Training Farm mu Rubaharwe Mbarara. Ari kutongoza enkoransya ya DFCU Foundation, Minister w'ebyamatungo Bright Ramirama aina amatsiko encourage neija kwera okutungura obuhinji n'oburisa ombyanga bitaro bimwe na bimwe. Egi foundation nehereza esente abarisa n'abahinji. Ituka government tuyamba abarisa n'abahinji kurwanisa endwara, okubahereza embibo nungi, okubatungira embibo z'amatungo konka turukumara esente zona ezikwetengwa hafamu. So nk'abantu abari gukora business government yakora ekyo tukabona banka eziri kukwata na government okwereza esente zitari amagoba mengi ezabarisa n'abahingi ito nikitwara ikintu cyandeteraha bikira government okutongoza foundation egi abo ko umuntu gwera gukora kwatana n'ibigenderwa bya government. DFC Foundation ekitongole kivudde agribusiness development center abasinga okuzibadde bamanyi ebaddewo okumala emyaka 6 tuyamba abalimi okubayigiriza engeri abalimi ne business endala okuyigiriza engeri gyoyinza okubeera compliant noba nti ova ku level ey'okwewola obusente obutono noba ng'osobola okwewola sente eziwerako ezikuyamba okutuukiza ebintu byo. So weekend eno tubali tulambula abalimi n'abalunzi n'abamakolero abali mu region eno abali mu tulubeeryo abali mu portfolio yaffe tubali tuyamba okumala emyaka okulaba kiki bakoze n'engeri gye beeyagala okweyongerayo mu maaso. Enkola ya DFCU Foundation yatongozebwa ahari Rwenjeru Agrotourism Demo and Training Farm omuri Mbarara. Future plans, we are looking at value addition, would be having packed yogurt, packed honey, make butter, cheese, wine, banana powder. Then to improve on our community tourism,
We need to involve our community and from the visitors who come here. For example, here we'll be having a mashita, Chunda, Kura mashita, Goya, Wezraka, looking at long-horned cattle. Mebondaura arukure encourage nagira ngu nibaza kwegesa abantu okongera entasya omumaka gabo. DFC Foundation is coming in to take from the impact that the ADC had. We'll continue to support the agribusinesses, but we're also going to go a step further and support trade and business sector. So small, medium enterprises, even the micro enterprises. As DFCU Foundation, we look at agriculture. How do we support the farmers to improve agriculture, improve the ways in which agriculture is supported, get access to the market and better farming practices. Gasha kwa Anita Tukunda. Abekitongole cha National Identification Registration Authority Chetenira erizoba nibo batandika kuhandika n'okugariza busindangamuntu z'abantu omuli Fort Ehurreji yatanchiro makaga Bishop witware lya Fort Portal Right Reverend Robert Muhirwa Hakiki abatake handikisaga kitukweta mass renewal target ntwenda kuhandika abo bona abatura yoko hansi abatake handikisaga abakuru n'abana abana so registration is 0 plus. Ehurreje genderiro kugaruza butindangamuntu ezwireho no kuhandika abo bona abashize myaka 16 y'obukuru. Nomanya ID is a government property, so ko kujinaga noza ha polisi oyo reporting ngo nagire property ya government polisi kwe ekipapura ninga shu report, so ejo reporting yo kuturetera confirming ngo nagire card, then tuje turenyuwenga card yawe torukushashura. Bishop Robert Muhirwa yakoresa kiraka okushaba abanya-Uganda okwetaba muhurureji omezi mukaga ageru kuza kumara. Abantu sogohaguza ndangamuntu zinu zake. Buli muntu nosemera kumanyirirwa nko munya-Uganda. Nabweki endangamuntu yawe niyo kwija koranga nko kuba kuyeta. Buli munya-Uganda ku. Urokwatene ndangamuntu so kutekereza umuntu waheru. Yashaba abantu obutabeyihwa okwiho sente ngo abahandike. Nekirukorwa abo kwandikisibwa kutunga endangamuntu ikiryo kusasura. Gande omwezi wa RDC abo Bweju district yashaba abatura okwejumbira omuhururu yo kugarura butindangamuntu zabo. Omuruhweju ehurreji yatandikira izoba kandi yatandikira muri Karungu no mutandukanso yansika na Kajani. Kandi omuruhweju district tine centers zirukika 14 ahitora bintu handikira abantu kugarura endangamuntu zabo. So far so good. Abantu bizire bari mu kwehandikisa bari nibija batungo kuhereza bituganira. Abanera basima abo bona bizire kandi bashaba abando kwija bataka kwasurwe bwire. Abantu abamwe tubakejumbire umurango tubakamanyira ngo twatandikire ngo twatandikire kuhandika endangamuntu niyo tanapu nka Karungu yebekirinche. This morning inambe twakora abasinga bari bakazi. Inambe twakora asibe umno nga probably twayisanka 80 people since morning kusapaka shayi. Government yataho muranga kugaruka kuhandisa kunyuwinge ndangamuntu nanye niza nasango kuhereza buri bunyungi kandi bankoziroho nagenda semeriro. Gashakwa Jonan Singwire na Juliet Chartsim. Ntugaruka n'amakuru agabiyemzana. Makuru agabiyemzana timu ya Arsenal heriyo mu ntekateka zahamuheru ezo kugura omuzani Martin Zubimendi ku rugomo club ya Real Sociedad eyo mu ihanga area Spain.
abatimu ya Arsenal bagira ngo muzani Martin Zubimendi emyaka 26 kurwa mu club ya Real Sociedad naza kuba narangirwa nko muzani wa Arsenal ku aramare okuceberwa ninga chete medical testing kurugera amakuru agakurwa mu club ya Arsenal omuzani Zubimendi naza kuba nagurwa miliyoni zikwingana 5 za pound kandi ebikwatena neze empapura ebikumukwataho ebyo nabyahwire. All she talking about is come and see me for once. Come and see me for once. You don't ever come to me. You don't ever come to me. Nabwo omukalabu ya Arsenal nibenda abatebi Benjamin Sesko hamwe n'omutebi Victor Jokeris aina owa Sporting CP. Coach Mikel Arteta yagira ngo nayenda kugaruza busya endagano z'abazani nka Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard, Thomas Partey, Mahrez Luis Esqueri amuna na Anthony Nwaneri. Omuganda makuru g'ebyemizannyo tiimu ya Chelsea ehendire kurungi season yabo n'obusinguzi obw'empaka za UEFA Conference League bwanyuma y'okusinga tiimu ya Real Betis na goali na ahali emwe omu finals zanirwe omu kiro kya busheshe rizooba omu ihanga erya Poland. He really stepped forward. That's a great ball! And a goal for Chelsea! Enzo Fernandez timed his run to perfection! Webale okureba amakuru Agacencwire na gakusina Mbabazi Charity ndakwendeza omwebazi omulungi kandi abanyena Sunday Brand mutagaha TV West. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Omupira gwenyiri guri ashaicha Rubingo Primary School ebrema 13 by'okwezi oku agati ya Team Rich eyabya mukama Richard Rangwa hamwe n'abakozi ba Radio West Vision Group obo turikwetebeka kiniro mirankongere haha wabura ni checho nawe echo ababuswere ryamiyonga Kigaga Karamurani Wibogo Ihoho Kitojo Binyuga Nyarubare Kamomo Ngugo na Bituntu Mutafero Mpirogu Kasememe arwa katanu ebirima 13 by'okwezi oko kwa katanu. Ukumbireba nekushiwaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited. Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kenshiko. Tina Events, nubo bine mega tents, nubo bine carpet of different types, bina matara, gashandaria, decoration etakaba hoga, bine boards chidara chomba chitera, start by generator. Wow, hata baresire fan zezuru tent zezuru mufan. Jendo obarebe Central Market Building, Lockup 17, Mbalala City. Yes. Chituzi drink, ni chocho kunywa kabaje.
akandi ati nshangirijo mu mbaga ya Giovanni abantu bakishabara kimwe bakinywire pick up yona bageza hati abazire abina bana bato studio munyine umuntu bakweta kayemba no wachina bana bato abachina bana bato abana ebimzano yabo ebakuzana abana bono ngoba kutandikira obwenje mu bencouraging kora rebo mwana wawe ine myaka ena yayombe kakaju yakahoma omuhereze sente omujoti ejenju nokugira ngo tokutahamu konka yo wojombekire omwana naza kushemererwa wanyetegeza kora shanga muhara wawe ine myaka eshatu ariyo nakora doro webirere mukirize umurondoro twenda ogure otumuhereze turiko yarro mwana wawe nchibanchi manyisa ngo omwana wawe ariyo nakora ombongo kokareka kusanga omwana ariyo nayombe kenzo kagishamba byabo surbe naho no ndo mwana aza kamente we myaka ena no mwana we myaka ena aza kutaha amizi ariyo nazana na bagenzi karaba inente emkankana na simbete ojo mwana wanje katunji yese mbweneje ujete buhogo ojejote ruhizmu ojete rugabo ojejeto sina naho omwana akore na kundente kokareka kushanga ine mkankana yo kagitere mjero kajujuguto okamujuma busuru bo wabanyina apana omuzano gomwana razane gona jeze home correcting kandi ogukundi ako mwana wawe nana akora yes abana babine obumotoka ate bakikora mu motoka obwe nankana abamwe tubakora mu motoka ezibakuguza z'abachina nakora imotoka yejibiriza kora mwencouraging ushange navuga niwo vugaho wanyetegeza konka abana mugenzere mwabaka ate obunankani obwonko bw'omwana bwana bukura okamukanga ubwo mwana no wamwita omwana yayombeka kaju wakashenye yakore motoka wagitematema omuchwo yakora omwana wa mutema umutwe hari umuntu nkasha akakwata omwana dore yamutanya cyagura yamutwara yamunaga umutoyi omwana up to now omwana akakora tungatakebwaga incident ejo akajya natinishe na hati tumuntu akankwatira omwana wanje yamunyamara yamujugutamanaga nato mwana gwagiro mukina 6 nato nakijwe so mwagendesereza abana banyu bamba kura bakoreje mubegese omwana admiringishe ishe byata ebyakora omwana nibyakora hato ishe kakubura ha omwana atandika kuza TV ebishe hata atandika kope byakore ba TV so mugiro bwa obwire babana banyu bamba kura mubatahara baju obintu barakore mubencouraging so that omwana abe namanya nguchona eki yakora isha kine mu mukono nyina kine mu mukono nyensa karukura abe namanya ngu support ye ekatanduko bya muto kwenko bireba iwe